nomunye umenzi kade nginaye lapha ngaphandle siseka kukuhle kade sinaye lapha eHawick washo naye wathi ngakuhlula ngonyaka odlule ngakuhlula ngawuthatha u50k yabona so lento lena ayisho ukuthi kunengxabano phakathi kwethu futhi mina ngeke ngixabane nomenzi ngeke umenzi exabane nami futhi ekwazi yabona umenzi yaqula siyakwazi lokho angithi umenzi ube ne-best album ngonyaka odlule siyakwazi lokho angithi so lokho kusho ukuthi mina angeke ngize ngimdlela umenzi umona yabo so back to Jeffrey Soul TV News bafethu ayike umenzi ulithathile-ke I mean ulimit ulithathile-ke iquantum njengoba abaningi bebevele belindele ukuthi-ke kungaba uwe noma umenzi so kodwa-ke umenzi ukwazile ukuthi ayitholele lapha umthobanhliziyo ka-70,000 njengoba-ke uzima i-PBL uthathwa-ke njengomsungulu wayo-ke i-Mother of All Maskandi Festival ebone kungcono ukuthi-ke enze kanjalo yabo nabantu abaningi bakusekhonda impela lokho ukuthi hayi le nkunzi nayo phela-ke ishayile ingoma-ke ngalo wanyaka loya futhi yakhipha i-album ngempela ebakadishisi ikhotha no-limit futhi umfokanala ukwazile ukuthi-ke agcine ekudlulisa lokho ngamagama awakhiphile lapha ekhulume esho ukuthi ayicabona benomenzi ayikho into abadlelana yona noma-ke engizothi-ke abangazondanela yona abazondani abazona izitha kodwa nje futhi lento yokuqhatha ama-artist ayekho yabo ngoba esikhathini esiningi abantu abaphokha izinto ey'njengalezo abantu abahlongoza izinto ey'njengalezo ekugcineni kwakho konke uthola ukuthi ngisho namanye ama-artist aseyazondana uyabona nje lento le ekhona phakathi kaMthandeni noKhuzani hayi ukuthi bayisungulela bona yenziwa abantu kwagcina kwangathi yinto vele khona yasiba khona vele so ngiyaxolisa nje ukuthi ngize ngifake lawo magama but bengenza isibonelo kodwa nje sikubonga kakhulu ukuthi umcimbi-ke bafowethu ubukeka ngathi uhambe kahle sibongele nabakwazile ukuthi-ke bephumelele ekuthenini bawine njengoba ulimit wazile-ke ukugcina emuka nalo iquantum wayethi uKing Zoso laphana-ke siyobona ukuthi uba uqubula iquantum ngiyibuza-ke mina ukuthi-ke liyoqubulwa kanjani manje iquantum kodwa hayi inkuzimana ngithiwa-ke ihambe nalo iquantum base kuthi-ke lo mnumzane ukubathi-ke umenzi wayitholela-ke u70k bafowethu ngibonge for ukusupporta-ke kwenu ne-channel. Don't forget to subscribe to this channel and also like the video. Thank you.